Niki cyateye gusubira inyuma k'indege ebyiri za Rwanda zizajyaga i Bujumbura? Muri Uganda ho uruhinja rwavukanye umudari wa kiliziya bitungura abantu benshi. Muri Libya umuhungu wa Cadafi yishwe arashwe n'abataramenyekana. Mbahaye ikaze kuri PAZAMA Media TV, isoko y'amakuru agezweho kandi yizewe. Ingendo ebyiri z'indege za Rwanda zavaga i Kigali zahatiwe gusubira inyuma muri iyi weekend ubwo ziteguraga kugwa i Bujumbura. Nk'uko ikibuga cy'indege kibitangaza, gicyabiteye n'imikorere mibi muri systeme nshya yo gucunga umutekano wo mu kirere iherutse gushyirwa mu kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Ndadaye, byongera kugaragaza impungenge z'umutekano w'abagenzi. Nk'uko amakuru aturuka mu begereye ubuyobozi bw'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Ndadaye bitangaza, ibintu bifitanye isano no kudasobanukirwa neza systeme nshya yo gucunga ikirere iherutse gutangira gukoreshwa. Rwanda yafashe icyemezo cyo kwirinda itamo gusubira inyuma kuko itabaga yizeye ko indege zishobora kugwa neza. Kuri uyu wa mbere ushize, indege ya kampani yo muri Tanzania yarakomeje iragwa nubwo yari yatakaje signal ya GPS, ibintu byashoboraga gushyira abagenzi mu kaga. Hanze y'u Rwanda, mu gihugu cya Uganda, havutse umwana w'umuhungu watunguye abaturage n'igihugu muri rusange nyuma yo kuvuga ko yavutse afashe umudari wa Mutagatifu Antoine mu kiganza cye. Uyu mwana yavutse ku wa mbere tariki ya 2 Gashyantare 2026, avukana n'uwo mudari w'idini rya Gatolika ugaragaza Mutagatifu Antoine atwaye umwana Yezu, ibintu byateje urujijo no gutungurwa n'impaka mu baturage. Nyina w'umwana Silvania w'imyaka 30 yavuze ko yatunguwe bikomeye abonye umwana avukana ikintu cy'icyuma mu ntoki. Yemeje ko atarabyiteze kandi byamuteye ubwoba, ariko abamufashije kubyara bamwizeza ko umwana ameze neza. Umubyaza wamufashije Lovinsa na Jemba yavuze ko ku myaka 42 amaze afasha kubyaza atigeze abona ikintu nk'iki. Abatanga buhamya bavuga ko uwo mwana agaragara nk'ukuze kurusha impinza zisanzwe, bamwe bakameza kasa nk'ufite ukwezi kumwe nubwo yari amaze amasaha make avutse. Banavuga ko iyo umudari ukoze ku mwana ahita aceceka. Se w'umwana Jonani Kakuru yavuze ko umuryango uri mu rujijo n'ibitekerezo ari byinshi, ukaba utazi uko wakira ibyabaye ndetse bikabagora no guhitamo izina ry'umwana. Naho muri Libya ho, Saif al-Islam Cadafi, umuhungu wa Colonel Muhammad Cadafi wahoze ayobora Libya, biravuga ko yishwe arashwe n'abantu bataramenyekana. Yari afite imyaka 53. Amakuru yatangajwe n'ikigo cy'igihugu cy'amakuru muri Libya avuga ko urupfu rwe rwemejwe kuri uyu wa kabiri n'umuyobozi w'itsinda rya Politiki. Umwunganizi mu mategeko wa Cadafi yabwiye ibiro ntaramakuru AFP ko igitero cyagabwe n'itsinda ry'abantu 4 iwe mu mujyi wa Zintan nubwo hataramenyekana abihishe inyuma. Mu yandi makuru atandukanye nayo, mushiki we yabwiye televiziyo yo muri Libya ko yapfiriye hafi y'umupaka uhuza Libya na Algeria. Saif al-Islam Cadafi yari umwe mu bantu bakomeye kandi bagiraga ijambo rikomeye mu gihugu nyuma ya se wayoboye Libya kuva mu 1969 kugeza mu 2011 ubwo yahirikwaga n'ubutegetsi akaza kwishwa. Yavutse mu 1972, aza kugira uruhare rukomeye mu kongera umubano wa Libya n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi guhera mu mwaka wa 2000 kugeza ubwo ubutegetsi bwasenyukaga. Nyuma yo guhirikwa kwa Muhammad Cadafi ku butegetsi, Saif al-Islam yafunzwe n'imitwe yitwaje intwaro mu mujyi wa Zintan imyaka hafi 6, ashinjwa kugira uruhare mu myigaragambyo muri 2011. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC rwifuzaga kumuburanisha ku byaha byibasiye inyokomuntu. Wakoze kubana natwe, like yawe ni ingenzi, subscribe yawe ni umugisha kuri twe. Ibihe byiza.